kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki try jaka kathan so yong menta khat handriu tarik uya yong araja arpasau kilawan syakmat ban penpau syakilat pathai kubor halor kajing yo tang marshiteng kapisa habaki ajaka ban pentre ya kesurok Western Bypass kebayat lingba na Sumer Ribhoi District syadu so yong East Khasi Hills. Usamla rojen khalat ulaong kaba peningo ya kitrai jaka kalong bah kapor ba pensnguthu upat ba ka sorkar jala banwanra ya ka surak Western Bypass kajingate akular bat ka Minister of Roads and Transport lingba ka NHI DCL kalong hakamang pisa kaba khat ars pa aklur syakitrai jaka kipat ba bat kitrai jaka kila snguhun ya kajing pensyai namar baya ka dor kitrai jaka ki klembu dor Henry labu hi da ka ministry Henry hakini ki arbanai kajing pelat ya ka pisa ki yo tang Henrus pa aklur tingka kani kala pensa umdum yaki pat bu udak jingkeli sya eja ka pisa ka bakila yakut khat ars pa aklur tingka ulaong ru bakala don ru kajing sya penbor balada kimtre ya kani ka pisa en pensange shi sendon ya kajing pentre ya ka surok Western Bypass ni ki trajaka ni siam kajing ya babun haliang kaliang jong kani ka badaya kani surok haliang ka toa sorkar ka le ini kita kadang ba inwan na pensyai haling ba ki press kena ba ki we ki no sinong jong jalla le se kim sayo pan yo ma kun kani ka project inwan haling ba ki sinong thao de kena pun tip sorkar ka ba kalajan pen yang kita jaga de ngakwa ba bu ban pensyai ling ba kani ka puan pemerintah ma press bat ki media tentang kin yo i yo sngau ling ba ka ni ka kubur ngi ki trajaka ngila bu kajing ho ban prepare ban petip ling ba kani kam ba ngilai la kenduk kajing te ngan prepare kini menta dan boleh ya kan ngi trajaka nakathan Ribhoi bat than siang kabadaya ke Western Bypass ikwa ban pensyai happy ki press alor ke jingle don bor sorkar pedeng kata sorkar NDA ke balailam ka BJP alor ke jing pet minister in charge jong ka North East Katrat Highway National Highway Authority of India kimat kibangi day ban penpau alor ke jingle kani ke sorkar NDA jong ke BJP ke balasin sya dan bor diktator namar ba ke sorkar Meghalaya MDA tu ha ke jingelam ke NPP kaladep ban le ya ke hearing ya ki try kendau ha East Khasi Hill baru Ribhoi District Nrai onda lapoi sadalhi minister badik pen ya kane ka tenat pediang ya ka public hearing bat ulas penhiar hi ya kador jaga kat bamon kaladon ru kajing syak penbor balada kitrai jaka kim sim ya kapisa pai jaka loong ban pensengek sindon ya projek surat Western Bypass na Sumer Sasoyong halo kajing jongi pa try kendau kane ka sorkar NDA tu ha kajingelam ka NPP ro kamdon jingkit kli ya kane kajingle ya kane kajing jong ki pajba ki badai ban yo hok ya ka bai jaka namar kata ngi ha ban pensyai ya kajing syabaro lengba ki press media ya kajinglong jingman jong kane ka sorkar MDA tu bat menta ngilas mutu syai ba ka jingle don bor ka BJP bat ka NPP kala don ka jinge smutu jingmut lang bat muslia ya kane ka kam man siu ba jaka hagarukom ka ba hagarukom bom hok bat dei na kane ka dei na kata kadaw ba kane ka sorkar NPP ka sanyon ben bat knyat ben ya ngi kitrai kendau Klem don syu kajing sngeu perkhat ya kabadai hok ban yo kipat ba beling ong ka sorkar ai kat bamon mat tip di ha ka i badaya ka surok angni lapan pausai baklade penhiring
Hangapur bak hearing lagi beli juga terus sorkar ilawan bak ilafik ya kador ngi ilahun lang ring ba kitra jaga hangapur bak hearing hadin nang tapat on lapha nang nen kelaya lapha sipo sorkar pedeng ti kador kim accept ngintip lagi kadar ti ta kadar ki sunyan bet bang ti her dor ka jaga ki aidau dak ni kutai ngim la ti nang ngim degi ka sorkar ngim degi kitra jaga ban ba ki hearing jongki kilabu maki tengi nak karakter kenda mila pun kata kaki maki kila pensai ni por berkirim kita kata ni sa undung aduk mentar te ni suha bansim bamban se nomor ni kita bangi long gendong kepada ye bayar ke Western bypass misa ngubut tak kino gendong sudah tegi kila penting pentame banse ni ha bansim ni kador kador ka mensual kapal lade hering lade ban sanction kadi kata spatam gerul di hadin nang tapat hasil kepa suapa kamsiu dan bisa pat kalong satang terus pak tam imat melumalan entar kalau long marsian eta kada ni dapian ha kata kajing wajing tip misalnya asokan dari kat kajing siam menta bagi la buat benia dari sorkar kelas sunyon lene kelas sulit ben ni track ndau beli bani hok kata kador pada hari men apa kan kau tak kita ni nak lek cumi bagi try jaka imla panong ei ba dan sorkar nanti kan tuklar tan hadu simi kelaya namar ka hamit lang idol ka jong sorkar te halo do kata lahiring ini om bangi pudol om bangi pan ya takador ba ka bangi kuat ka sorkar lawan ka sorkar jela ka lawan pan hiring bat kala ai kador ngir kata ka ai go ngilahun te ngimtip ka ibat ka kat kum ki kendor ki aja ka sorkar ki bukum non re kat kum bagi wan pensai popor ka ba hiring ki op kila pensai ni ba simple pas kini ka kendai section ba kendai kinamla ban komplain kinamla syu ban lai nalik pat ban nalik jong sorkar kunjung ngam tiap nrengi ni susah ka jeng ngok ade halor kata ban pensai nre ndala de ka kapor ki sapat ki ai da kawai ka kom kata kata ni kwa kan ban pensai speak pat ne speak ki press ba kuntip ba kan sorkar kalong kelan dan ne kala bet ki kam ki badai ban tre habakim ay kata kador ka ba pipi dawa long kata kador ka bakila debe ko nadu mensa belai pat pisya menta bakat pintre kene ka surah habede halo rata mo bagi pat jungi kumo ngai pina du meneng la pau ba lo kendong ngimtip dan re hadit bagi lawat benia ka kamram jungi pat kam de than ne ong paling ngimsa paling ngim ai bagi kwa development ngim kwa ban khang ki development ngi kwa pakam tre te hajing sisa ka jingnyon ba ngi perkhat ba ngadai ban long ba ka sorkar ni banyarap ngi pat habe pilong nong yelam lene ulong nong yelam badai khamtam deputy chief minister badai pet ya transport badai pet ya PUD de khamtam udi nyarap kan halo nong rem bat sokawai kan pen mau pi hapor ba kala long meeting hapo guadi suapan berilis ne ya kan ka project ini ka fund ban ai ban sam ban asip ba na liang jong na mi khaya kim kerni ai la da ong kador ba he na kim kerni gis ngap kisangap de na asam i pen pau ba baka asam kam hun batang baka sorkar pedengkan ai mereka ya kabaron kam hastir ka ai bet kas ka bay nyata katawa kapan pau ba kum uno yalam ude benlong mentah ka nrei nakalim kraya jungi kino yalam jungi kim kreni yalam kadon nrei hadin ba sorkar lapha ban pa penduna ni her bay ba kai ka ba kata kadon sundet ngingim la batik pet ba ngi kwa ban pancing sai ba maki kide benyarap kum kita kino mikmat om ba ngin sunyan ban ba berkebarian PE kalau titip ha kamtam kepada ia yang surok balik ke jika kalangan dengan suhu ditir dengan suhu kena kendiat mau masuk air ka dilatih bakal jaga kepada ia yang Western bypass kalau ke jika besi sok ha bikin yang baru arab pusau khatar penai hangte ke jika jungi omdon ke bakal jaga ke basulat cili ngirian baru kimar bang ngirian ngising kembang paulam sistem ngising kipan ikajor na terter kumta terter kimara te kilong barfa data kata kompa kajaka arade kiska songrem dor ka kata kade ko bangi ngi misiem kum pino sosro ko joka thai soyong ka di polis kemudian kan kipan ba trajelo kadang gaji sukna gaji sukna na nilai menjur ya kata hari om siem bu ya kador maki trajelo hari kilong bu maki ya kador dia yang kata nomor kedua kita. Nah, yang kita itu baru ngirim muncul dari apa pelangi lah dokumen. Orang nak kelasi. Mendung tolong ya kayak ring, pak mendung istana.
Nga kapatid ka kila mahir kelapa masih asnen sistem tam. Nasa pati sa kadang ya hamun penawa lada penai samsa. Dan hafal nunta te nikwa kan nunta banwan benbu Ahmad ba ya kile jinge badon kemudian ba kin ya berpawan hai kebun balang dan saya hari ini dia lihat dengan sekar terdengar jelapan ai hatu kono kejumut na dari baik pak bani nang bangin mendorong kono kajing ya selurit musim na nasu dia yo ya kohok ba hilapha ba hilapan i hari ini kuatan kita mak kuat balong pun kita kalau bangin upau ha di press media nang ba kalau ke kubur dapat kawai bat projek nang ba kidem lah ban lek kum kan yang kejat jing lek ini kum kelanyan bai kata-kata prakasi hindi ban irap ngim ban sengap atang syanyon nyenor ya no jadi ban wan cakmat bangin kla maka sorka kale don bon ne kale takaba ya bet ne kata-kata ka kawa kubur kalong bet ba mentang gi penpau ya hang ne om bangin ngin ya cakmat ya takam ne ngin ya cakmat takam minum lah pat ngin patsim ya rai kan kalau tang kubur bang seputip baka sarkar kalau kamlong bet kamyat bet katkum ka jingkular iba haba kuar baka hering dan ya kuar baka lapudor ini dan takadaw ya kapa cekmat ni sedangnya pin cekmat ini sedang ada ini dan kam pangin ya jaga dagian ngin ya kino kendor ngin saya bet pangin saya ya pak ngin cekmat ndai ya pemerintah dengan isu tolong tentang pangin tentip baknang bak kino kalau projek bawan ko min kaya ni bakal aktif kami kaya kamdai kastir ke bersukri ke pamon kadai ke jeka ke babon ni ke jeka ke private dan nata-kata wing kuat kan ban ajing seneng ke sokala ne ban YouTube dan ban ban pensyai ning baki press nang baki giwei pat kintip bakane sorkar kaya kelan da kana berkom bat ka penbit ini rupat bat no takada wing nem desu ban sabi dan yang desu ban ngat hukum kini gigis habai dai bakane ka ban sna surok dan kana projek ka badai ban sna po mi klaya kenapa sisi bagi ban yo kata kator dan yang kata kalakulan kini banyu kalau kajong kahok kimde bantu dan kimde ban penjat setengah ti kata kubur ngikwa ban ai limba kan selama kita bisa hantar dengan mereka ikitin kan memang ini banan besar yang orang mencetai ketika nu betul ide itu kita nomor dengan siapa yang untuk bercakap dah kata kan kecil kuat ni ngikwa ya projek bahkan yang baik ya ini ngikwa projek kan sana hak jingwa jene na mentang ni keren ke dewa ya kadak kesin kadal kalau kadon basir untuk bisa kebala kelar gajah dan apa minta itu akan minta teman bentuk Ahmad Kirba yang ini jenis badon kemudian hin yang berpalang hai kebun dalam saya ada ini jalan dengan sekar terdengar hilapan ai hatu kono kejumut na dengan bapak ni nang bangin mendon kono ajin yesnu rit usi menasu biau yo ai ya ko ba hilapha bat hilapan i ha iri ni kuatan ka